Sport is a teacher of values, focus, sacrifice, humility, teamwork, and honesty. Afurika ni umugabane uzwiho urukundo n'imbaraga mu mupira w'amaguru. Mu myaka ishize no muri iki gihe, ibihugu bya Afurika byubatse stade zitandukanye zigezweho zifite ubushobozi bwo kwakira abantu ibihumbi n'ibihumbi bagahurira mu gikorwa remezo aricyo stade. Muri iki kigereranyo tugiye kurebera hamwe stade 5 za mbere muri Afurika igihe zubakiwe, agaciro kazo n'umubare w'abantu zakira. Uhise wibaza niba stade Amahoro iri buze muri urutonde? Ndagusaba ukanda subscribe, like, share na comment, asiga kara video yose. Ye di Jonathan. Ku mwanya wa gatanu turasanga stade yo muri Cameroon yitiriwe Paul Biya. Iyi stade yubatswe mu mwaka wa 2021, ifite ubushobozi bwo kwakira abafana 60,000. Iyi stade yemejwe na FIFA izajya yakira KANDI, iheruka kwakira KANDI mu mwaka wa 2021 nacyo gihe yubakiweho. Iyi stade yuzuye itwaye miliyoni 284 z'amadolari. Stade iza ku mwanya wa 4 ni Stade Amahoro iherereye mu mujyi wa Kigali. Iyi stade yubatswe mu 1986, ivugururwa mu mwaka wa 2022, yuzura mu mwaka wa 2024. Ifite ubushobozi bwo kwakira abafana 45,000. Iyi stade yuzuye itwaye miliyoni 165 z'amadolari. Ku mwanya wa gatatu turasanga Moses Mabhida Stadium. Iyi stade iherereye muri Afurika y'Epfo mu mujyi wa Durban. Iyi stade ifite ubushobozi bwo kwakira abafana 56,000, yubatswe muri 2009. Iyi stade izwi ku gasongero kayo ka arch kazamuka hejuru y'inyubako gafasha abashyitsi kureba umujyi wose. Iyi stade yuzuye itwaye miliyoni 180 z'amadolari. Ku mwanya wa kabiri turasanga stade yo mu Misiri yitwa Borg El Arab Stadium. Iherereye mu mujyi wa Alexandria. Iyi stade yubatswe mu mwaka wa 2007, ifite ubushobozi bwo kwakira abafana 86,000. El Arab Stadium ni stade ya kabiri nini muri Afurika, yakira imikino y'ikipe y'igihugu ya Misiri ndetse n'imikino mpuzamahanga ya CAF. Iyi stade ifite ikoranabuhanga rigezweho ku bijyanye n'amatara, umutekano, ndetse iyi stade izengurutse amakamera ahantu hose. Iyi stade yuzuye itwaye miliyoni 200 z'amadolari. Ku mwanya wa mbere turasanga Stade FNB Stadium, izwi ku kazina ka Sosa City, iherereye muri Afurika y'Epfo mu mujyi wa Johannesburg. Iyi stade ifite ubushobozi bwo kwakira abafana 94,736. Yubatswe mu 1989, ivugururwa mu mwaka wa 2009, yitegura kwakira igikombe cy'isi cya 2010. Iyi stade yuzuye itwaye miliyoni 440 z'amadolari. Iyi stade ikoreshwa na Kaizer Chiefs n'ikipe y'igihugu bafana. Iyi stade niyo yabereyeho umukino wa nyuma y'igikombe cy'isi wahuje Espagne n'Ubuholandi, birangira Espagne itwaye icyo gikombe cy'isi itsinze Ubuholandi igitego 1-0. Uru ni urutonde rwa stade 5 za mbere muri Afurika. Uru rutonde turukesha ibinyamakuru nka Football Ground Guide na Business Insider Africa. Imana ibarinde. Ciao.